Reka nongere mbasuhuze mwese muherereye hirya no hino mu mpande enye z'igihugu zitandukanye, amajyepfo, amajyaruguru, uburengerazuba n'uburasira bwaryo. Mwifuza kugubwa neza nawe uri mu mujyi wa Kigali, mubwire ngo komeza ugubwe neza. Wowe rero utameze neza reka mubwire ngo hari igihe kiri bugere ukaza kumera neza rwose, ntiwihebe, Imana irahari. Ati Imana yirirwa ahandi igataha i Rwanda. Reka twizere ko nawe biza kuba bimera neza. Ekipe ya Bugesera FC rero yatsinze Rayon Sport ibitego 2-1 mu mukino w'umunsi wa 28 wa shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda, yuzuza amanota 38 ayiha amahirwe yo kutamanuka. Ni umukino wari wasubitswe ugeze ku munota wa 57 kubera umutekano muke wakomotse ku byemezo by'abasifuzi bitanyuze abafana ba Rayon Sport. Nyuma rero ishyirahamwe rya ruhago mu Rwanda rikanzura ko ugomba gusubukurirwa aho wari ugeze kandi nta bafana. Umukino watangiranye impinduka ku ruhande rwa Rayon Sport yasabwaga gukora ibidasanzwe mu gihe gito, maze umunyamari Adam Bagayogo n'umurundi Ndayishimiye Richard nibirirwa bagaruka mu kibuga, ahubwo rero basimburwa n'umunyekongo Brazzaville witwa Press Elenga Kanga Junior ndetse na Shimimana Emmanuel. Rayon Sport rero yatangiye iyi minota yotsa Bugesera igitutu. Icyakora rero iyi ekipe y'Uburasirazuba ikomeza kugarira neza ndetse imakaza umuvuno wo gucungira ku mipira itakajwe n'abakinnyi ba Rayon Sport, babifashijwemo na kapiteni Kaneza Augustin ndetse na bagenzi be Gakwaya Leonard ndetse n'uwitwa Senongo na Omar Abba. Umutoza Rwaka Claude yakomeje gukora impinduka kugira ngo rero no ku bakinnyi atari yigeze agirira icyizere muri uyu mwaka w'imikino, aho rero yahaye umwanya Umunyaguinea Bissau Abdoulaye Jallow ndetse n'Umunyakameruni Asana Innocent. Mu mpinduka rero zafashije ekipe gukaza ubusatirizi ku munota wa 10 mu minota 10 ya nyuma. Rwose ubusatirizi mubwire ngo nago byari byoroshye, bari bakajije ingamba. Ku munota 27 aho yari yagenywe muri uyu mukino, Bugingo Hakim yatsindiye Rayon Sport igitego cya mbere ku mupira wari uhinduwe na Asana Innocent. Itangiye rero guhembera icyizere kitamaze kabiri, kuko nyuma y'iminota 4 yongeweho gusa abasore b'umutoza bana mwana Kamarade bakomeje rero guhagarara neza. Umukino urangira begukanye itsinzi y'ibitego 2-1. Uyu mukino wari wakajijweho umutekano, wanitabiriwe n'abayobozi mu nzego zitandukanye zirimo iza leta ndetse n'izishinzwe umupira w'amaguru mu Rwanda, bayobowe na perezida wa Ferwafa Munyentwari Alphonse, umunyamabanga akaba Kalisa Adolphe Kamarade n'umuyobozi w'urwego rutegura shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda Mudaheranwa Haji Yusufu. Gutsindwa kwa Rayon Sport kwashyize rero iyi ekipe ku mwanya wa kabiri muri shampiyona y'u Rwanda, aho rero bari ku mwanya wa kabiri n'amanota 59 ku rutonde rw'agateganyo ruyobowe na ekipe y'ingabo z'igihugu APR FC n'amanota 61, bivuze ko harimo ikinyuranyo cy'amanota 2 yose. Aya ma ekipe yombi ahanganye igikombe cy'uyu mwaka, asigaranye imikino 2 yonyine kugira ngo umukino ube warangira. Tukaba tureba se igikombe ni cyande, ariko amahirwe ahari akaba ari uko iki gikombe ari iyi ekipe APR. Reka tube tureba burya ngo baro iridunda mu kibuga, reka tube tureba uko ibintu bizaba birangira. Senongo rero utagaragaye cyane uyu munsi ahanganye n'uwitwa Serumogo Omar ku ifoto murimo mubona kuri screen zanyu. Umunyamabanga wa Ferwafa Kalisa Adolphe Kamarade yari yitabiriye uyu mukino. Mudaheranwa Haji Yusuf uyobora Rwanda Premier League nawe rwose yarahabaye 5-5 areba uko bimeze. Ni mu gihe kandi bari bapanuye umutekano, bari bakajije umutekano rwose kugira ngo hataza kugira ikosa riba nk'iryari ryabaye ubushize.
ni mu gihe iyi ekipe ya Bugesera FC ku manota 38 rwose babonye amahirwe yo kutamanuka ngo bisange mu cyiciro cya kabiri cya shampiyona y'u Rwanda. Ni byinshi cyane rero byagiye biranga uyu munsi wa 28 wa shampiyona, ni byinshi cyane turi buze kugenda tugarukaho mu nkuru zacu z'ubutaha. Kankurarike rero kugumana natwe kuri Mura TV, uraza kugenda ubona byinshi cyane, amakuru agezweho agenda kugeraho 5 kuri 5 nta gucikwa. Ngenda bakunda cyane rero, kimwumvaga kuri mikoro ni Gift Mura, ndabakunda cyane. Iyi ni Mura TV, kora subscribe utarayikora, duhura ubutaha. Ciao ciao.